Саха Республикатын наротун кайстватын сайыныргал бақсыратын айымнела хулетин анабыт Саха наротун турулехете Степан Рожаков төрөбді 15 сылғаранан бюст турордылар. Памытыннек беллилях государственной партийной деятель дойдутугар усалданга ахлыннан Сехилина Риябычкарёва. Степан Степанович Саха Государственной педагогической институтун уанна үрдүкү партийная школаны битерен баран үлетин мэ хааласулугун жабыл нехелегер ушуталынан сагалабыта. Онтон агаяк сыл ихинен мэ хааласка партия райкомун 2 бастыкы секретары болбута. Онтон Среднеленскай Усалдан районнарыгар партия райкомун бастыкы секретарынан үлеләбите. ССКП обкомун членинен 15 сыл Саха асысыр үрдүкү сөбетин депутатынан хазда сылталылан таарылақты үлеләбитин бу өрүләк күнгө кинини кытта бирге үлеләбит алтыспыт жона сәргәте ақтан санааны астылар. Кинини кыттаны сүдда алтыспыт. Ол сүлхет деді. Ол сүлхет. Сүдда кытанық көрдебелләк. Степан Степанович келен Саха асысыр материально-технической хатчии Государственный комитетин председателинен 16 сыл үлеләбите. Бу чапчыкета соқ улага кине тахарылах үлетін үрдүктүк сыналан РСФСР үтөләк экономия Саха Республикатын үтөләк үләхете аттыры иңербиттере. Степан Степанович пенсияға тақсан баран ага дойду военный историятын онна ветераннар жылаларыгар республикатағы терьер комитет эппеттив секретарынан үлеләбите. Кене бу биге ветераннар бытын сәри участиктарын тыл ветераннарын өйететиге сүддә улахан 2 июлене быта элбәхинелер онагыз кенегәне начат кене тахарыга авторынан үлелир. Степан Степанович оға саха танда үрәгән кытылыгар суд Куран сәри сылларыгар аспыта. Тулаяк ол йөрәктәк үләһет боларыгар Эджие Пелагея Степановна эрбәх сыратын бербите. Бу да кемгә Пелагея Степановна бәйтин җаннардак өр сыллах турор судынан үе сас тухыры өйдөмүнлүк памытынник турорулунна. Дигенен эркүләр йөрүләр табет аны мен кыҗазмасын. Нәһичә я улакка келдерен бу туроран эрбиттен улы ферабин. Onu kene asketen ıçattır. Göre haraya beylere karıştı. Kolubun usta hıccalar gelmeni sürekli bitten bağırabın. Степан Степанович атынан улуса 2011 сыллаха аллыбыта. Бу улусага быйыл йөрәк жылын көрсө республикага кеңдик биллер Василий Васильевич Алексеев атынан Мүрүтәгә Олан гимназия саңа жетин аны аллыга.